pathau tai raiboga Bible ni masanjudin ni Matthew si apui wan ga sun non mai chuju dipiriga lungwang e tiwe non mai chuju lungwang bo zen don new aliu Matthew haisi tingwang khu ga ne diuza dipiriga haisi lungwang e tiwe segan panai ke di kaka khangkhat khuwa mai tang kalak po ko mana tingwang khu ga ne diuza Matthew se dipiriga haisi lungwang e tiwe apui wan ga su non mai chuju tingwang khu ga ne diuju tingwang gu migre chuju sibogu prasia sira godlessness tingwang ka habo ring ting sijeng new day chona na nai baptism na mai new lugra bo haisi nikamja paliu pui wan ga su tingwang khu ga diuja non mai chuja adam ka kikina haisi lungwang ye ki dipiriga sijeng new day paliu jisu si solo singchai sin dek pleng kam khai mi lo pa si solo non mai ye chu siluja baptism haisi chona na nai lurai sisi de tingwang niu ka habo ring tinga chamai sai sai ting theng mathat po ting theng tingwang khu ga kampek po si ye chu ja aliu niu siba me non gu virus haisi dipiriga sa kachangbo sa thi kachangbo virus si COVID-19 make cancer go virus make covid go virus make non go virus haisi dipiriga sa kachangbo sa thubo virus si haisira mathiu tu adam zai ko huma hi na khuga haibu go virus haisi lien khai mi boy ngit mi boy haibu go virus haisi apam physical apam rana make kam ha ngambo kam sak ngambo kam sa ngambo haisi Asyuna katang ni haibu go virus ra haibu non go virus haisira kulo genesis sung go virus haisira apam azai ron make asyuna katang ni haibu go virus haisira kam ha ngamme khadi haibu go kadi piri ringting paka khat haibu kadi piri ringting garon make haibu go virus nyu kam ha kam sa ngambo mra ngambo pi mathat ngambo haisi ting theng di du next life wang lan bo ring ting ga katang ni du haibu go virus haisi nyu aliu tu atuza pa nyu pi aliu tu haisi sok ngamme tudi characham kuibo sira good news sira haibu go virus haisi wilu raleng chapiu haisi bami de haibu go virus haisi wilu raleng vaccination chapiu haisi bami de sisi de aliugu good news sikaniu de tanai aliu niu haka iraina sunday na ye aliu wang karong bo haisi jadi tanai iraina aliu wang arong za menit ka bambo pramba haisi sibogu non haisi wiraleng vaccination chapiu haisi bami de sikaniu de tanai iraina ki manai ro wang matai ma ke tudi tanai aliu ni wang arong za ko hom za menit po haisi tingwang si de non gu ra haisi wilu raleng kedien khai ki bibo haisi khadi non mai khadi tingwang kaka reconcile ku wi chulu raleng chaka chulu raleng pamai mai pana mai chulu raleng tingwang ni de haibu gu program sim khai bibo haisi tudi sika reconciliation ali reconciliation tu jam chu prambasi ba me simple ga tingwang tu chaka thumi bo klu ali wa se tingwang ko diuza tingwang gu lumpong phungja tingwang gu migre chu ja ali lungwang ek diga tudi reconciliation ti bora kui thumi bo chaka thumi bo tingwang mai tingwang na mai thumi bo situe tu sai klu tu pure bamine reconciliation gum buikira bamide tudi haibu go reconciliation ji haibu go program plan si ndituju tatkulu lo ndituju wang tanglu lo ndituju pamaleng thu kuma bo
holy God masan bo tingwang hai si non mai tu kui thi luralo non tu tang fingam kema ko wong karong non mai tu wong karong la talo fellowship klu la talo non tu tang fingam kema ko si di tuza pamelen tu kema bo holy kam masan bo tingwang hai si di tuza non mai tu reconciliation thi lulo di tuza pamelen tu kema bo masan ju holy tu ju bambo tingwang hai si non mai tu ko khai luza wang bam ga tingyen di ga nitu ja mulong wang luzulo haibo slide powerpoint haibo verse ka 2 Corinthians chapter 5 verse 21 panebo koren mai gu mengyu gu makai khat kyu ga hai ka si tingwang masan bo tingwang pamelan chuma bo masan ju bambo holy God hai si non mai tu de tuza ko wi chu luzulo reconciliation chu luzulo de tuza ko migre tuza non tu ta ni free dola za non tu wang arong dola za ka bambo tingwang hai si de tuza reconciliation chu luza tinghen ga atuza non mai tu si patum lona ti teng bam lu gran di tum long wang luzulo ti bo go explanation hai si hai bo go verse ka 2 Corinthians chapter 5 verse 21 ga explain kam khai reconciliation hai si hai bo go verse ka explain kam khai hai sira ago translation ne aluliam go bible go mke ndikam lo sai aluliam go bible hai si atuza thanming di tu atu kesan poinga edit kam nu tu na pat bamme tuza bible hai si verse sang samru khat kyu was yuwe tuza verse si sang aliu liam go bible adi do tuza tula kam tula klu kase tula keten glan kra wazu ga sang verse bam khai hai go verse di do tuza hai go verse sai sira bible ga tamsin ne tudi haira ina translate kam kapale ago on translation tuza we greek khati do english kana direct to translate kam kapat poe dan dikam lo sai aliu ai thoi uza wang rai pidi tuza bena ga translation kamba men dan di do tu bible kesan tu puan go tu poe penara tu go original meaning gar tu wang mana wang mera boy tu di wat bang khai verse sang keten gra bam khai verse si samru khat kiwe chapter si sangkhat kai khat riat chas kiwe bible si tika verse samru ki hen ga si verse sang keten glan gra liam go bible si darkar bam khai tu alugo za wang ra di kamba me tu di liang si thoi PhD ra khangsum khangdai ra bamne chudi Greek na Hebrew ga ne PhD si patra lu kheng thugra pageng bame IAS leren leng rona makchu Greek na Hebrew ga PhD kambo tura IASP phungma sai kongbira we IASP MPSP IPSP skombo pi phungma sai Greek na Hebrew ga doctorate lui gra tura strong thugra bo go department ma ke chijeng ni aliu siboleng di khengra kam ke dikam lo sai liam gu bible di Greek na Hebrew ga na direct translate kam sai aliu di ju thoidam phangna lo di ju go wira lo tingwon in di ju go pchen wira lo tu za hai bu gu agu ji khai jan no sung sa ja tura ka hoban klu tan cha hai bu gu verse hai si Greek kara la ke krim ni kuron ne tudi do agu selatra tam sa suina agu vocabulary ma articles ma agu latkeng hai si marang kai ma trom nin kila lara tu sa suina tu sa latkeng krim ni kuro ni Greek kara agu original kulu hai bible krom ro hai kmi bo hai sira tudi hai si agu translation ni ipa khai ni si alugo liam bible gar tamsin mara boy tudi akara Krista tingwang tu bodi akara ro khai ma boy ta lugu gar to ro khai ma weliam babel gara paniu non fungmat bo putu pi non fung khai mi de aliu zeng niu chu aliu di tingwang gu mazi bo khati masan bo si dolura papen ga su son ga hai bo wi papiu paniu khadi non fungmak bo Raibo ga paniu khadi non phukmak bo putu hai bolam ga son ga chamra kam ne chuan lam sai
pi non phung khai mi day 1 2 ga aliu zeng new 3 ga si chu ju aliu di tingwang tu mazibo khati tingwang gu mazibo khati masan bo si dalura pa pen ga su hai si hai bo bars ka hai si thanain chon din yang di do atu jam khamra kamne than chon ra background introduction hai raibo ga pa new non pa new khati non phung mak bo putu hai bo lam ga makhamra kamne hai bo 2 Corinthians mangiu gu makai khat kyu hai si aligu Christian mai go message si missionary mai ma Bible college uja mai ma pastor mai ma evangelist mai ma kangkat tadi du hai si de aligu Christian go message hai si hai si de Christian magu kui bo cham good news gospel hai si de Bible college ka hai bo gu lat pui hanga su Bible hai si aligu ti bambo de hai bo gu thim hai bo gu lat pui hai bo gu 2 Corinthians 5:21 gu lat pui hanga su aliu Bible college ka ti du hai bo lat pui hanga si de aliu nu kti ga bambo hai si hai bo verse ka hai si Abraham ga su Good Friday kitang singchai kitang hai bo verse ka hai si bammi de Abraham tu nikang ra ku pacha urgana nation khat tingwang gu masan bo nation khat form gam kra sibo nation Israel hai si nikang kra tam sin ku pacha ran khai piu Jisu Messiah Krista hai si wangra Krista hai si nikam ju wangza singchai ga non mai leng malen khai kra hai bu bas ka bami de hai bu bas ne atuja Abraham ga su Good Friday ra cham si hai bu bas ka atuja dan khai mi de hai bu bas hai si gospel gu melung heart khadi foundation khadi tiang di si de gospel gu hai bu bas new non mai tingwang khu ga su diu za ting theng babam gatam la wong mi ra bo ga su babam pikli khai hai bo verse new non mai tingwang tu kui chulu zat tingin diga nge thui bo rasa mai si hai bo verse ka explain to khai ba Bible ga verse sangkhat kai khat cha riak ta cha chu ba me 1189 chapters Tudi chapter madairo nange singchai panai non gu paryang ka habo hai si chapter sangkhat kai khacha ria ta cha chu Bible ga bamme sika chapter madairo nange non panai singchai gu paryang ka habo hai si Bible ga Genesis 1 and 2 tingwang new ting kadi dambo kadi kanam ka sangbo ga Revelation chapter 21 and 22 tingwang new ting kadi kasan damlan bo haibo chapter madairo nange kibo chapter sangkhat kai khatcha ret chat nyukyu madai khapan sai ret chat nyukyu sira singchai khati cross samai nagu kasabo tingwangu ko khaibo lungset tingwangu panafum libogu singchai haibo connection ro nange haibo verse kanyu haibo chapter sangkhat kai khatcha ret chat nyukyu haisi explain tu khai haibugu verse hai si aliu tanai chondi nyangdi mikhamra kamne haibugu verse ka hai si gospel gu kluk den kumna foundation tiang di pamalung heart si de gospel gu sijeng new koi kana na khira ran parra chu parra gin parra matai parra kamkhe kan chon sira wi kluk rai changbugu bugu paniu khadi non phumma bo putu hai bugu fresh ni ro na point ni thuja introduction background thuja mikham ni nyanglara latpui si aluni wi bu point sum thuja bas pa phanla si than chon mikham ni bas pa phanla si chon lam khamra kam ni paniu tiwe paniu tura sautulo paniu si solo tingwang si de tingwang new Krista tu hai si aliu non phungma bo Krista tu hai si
aliu melin tuju pi Krista tu hai si mili poi chukai mi boy hai si tingwang go plan nei reconciliation go plan hai si paniu he met tu English la lara tu sai paniu tingwang God paniu de reconciliation go plan kak simbo hai si reconciliation go changam pi wang tang bo hai si reconciliation go prasim si khai bo hai si tingwang si de tingwang ni hai bo go plan si kam ho ma sai reconciliation si bamla ke semai na new reconciliation piwang tangkrara segan tu me rai kra kumboi semai na new wado the reconciliation na sira reconciliation go program na sira semai na new pi tat kyulu lake semai na gu sa kachang bo san kachang bo ai sira tingwang gu seba kachang bo semai na gu wi kachang bo san kachang bo ai sira tingwang gu seba kachang bo sa kachang bo sisi aliu Kristen mai gu tamsen bo sara chang hina ga tamsen bo hai sira tingwang new jisu tu pana family bo tu chamai songa non phungmak bo pana family bo hai tu si pi non phung khai mi de hai bo rasam si de ke ki bo ra chang sira chamai na new tingyen khula tingyen lam tingwang khula tingwang pligu wi setan gu ra chang rama hai si Detu je tingwang kuga pligu tingwang maga kui kami je tingin ga wang ralo tu semai nagu kui bo semai nagu ngam kam kui bo niu atu je tingwang kuga tingin la wang rabo goras yang meliang religion ai si tu di lu Kristen magu uniqueness Kristen magu rasam tamsen bora tingwang niu pernah pemli bo non punga bo pernah hai tu si non mai melinga atu je pani zuring bo ngam kam hai si reconciliation ngam kam hai si pana tu pi takyu khai mi de melin khai mi de tu ja lu Kristen mai go trasam tamsin bo ngawe jisu ni singchai ga katat po hai si kulu bau khat na churong khat na bisang san milo crucified him tu ja lau ga ni jisu tu hai si masang sat mi ma ke sikani pa me plu lawe tu di sibo cebau ni tu jam siang sat milo tu je kalau bo don yu jisu ai si singchai ga tat make jisu ni singchai ga tat po pram pelamra tingwang ni kulu chamai na non ga ko khai mi bo won ga su kulu krai bo ga su from the beginning tingwang gu plan nei reconciliation ai si tingwang gu kulu chamai na ni non ga ko khai ga tu je sikasu plan thu me bo tingwang go plan ni sikani de jisu nu atu den ne ik dipri ga kongbo hai sira apiu tingwang mchun kamra wange tiwe khati Peter na we ge samani krenga mai khangkat kon kam azam kene salam jisu na atu den ne na hai sikhami lo in the tu ting apiu tingwang ni atu hai bo piang si wi lumpom piang si ke pi bo hai bo piang si in de tu sak maralo na hai si khami lo tu ja jisu ne di tu ja den bo alu ngau luwe Acts chapter 2 ga Peter na atu ja Pentecost nai si wi kulu crucify him tu ja Jerusalem ga lau khai kne mai tu si Pentecost nai si Acts chapter 2 ga Peter na chap khang lu jo atu ja preaching kame niliu tingwang na tu hai kam san mi de tu di si tingwang gu kulu ting theng ga su krai bo ga su tingwang new program sim khai ni bo gu plan ne na liu new me na liu gu ka sa bo lung chun ka sa bo ngam kam ka sa bo me khui ga new atu ja kam khai mi de tu di si ra tingwang gu kulu di piri dam before the foundation of the world di piri dam kam khang ma song ga su tingwang gu predetermined foreordained plan of God tingwang gu plan ne tingwang gu masong ga su krai bo ga su tingwang ni plan chu kai ni bo gu ten ka me ne lu ten khai mi bo hai bo si reconciliation program leng tat kyulura leng tu ja Peter ni atu ja den khai mi ne tingwang ro ne reconciliation gu program ai si the tu to thuilura lo khati tingwang ro na sibo reconciliation program ga decision lura bo hai si khati sibo reconciliation hai si piwang tang lura bo
paron nange plan khadi kaudi nganga di du klui ga di du palin agasi tingong ron nange reconciliation gu program wang tanglura leng ten khai bo marang khai bo haisi aliu new John 3:16 nam ID siba me for God so loved the world what tingong you tinggi pri tu chulung sa juza delo pana haisi pi khai he gave pa new ting di pri tu hai si chulung sa juza pana family bo tu pikhaye pa new thoilu si pa new hanga ba me laki tamla poli din klane Romans chapter ngiu go ta chatka aliu ting di pri ga chamaina non mai mathiu se non tenju non mai chubambo on ga tingon yu pugulung set asi madu khaye tu God demonstrate that his love while we are still sinner aliu new non mai choose you bambo one ga tingwang new non mai choose you bambo one ga non tenju tuja non ga atuju non you gom ju bambo one ga tingwang new pululung set ai sim du khaye tu Romans 5 kum ta chatka ndetu mudu khaiza Jesus Christa hai tu Christ died in our place Jesus Christa tu hai si aliu song melin khaye tu melin khaye football substitute melin bo chang tingwang si de aliu tu katmiu bo ga su non ga su chmi jai ga su ran ka khai bo hai si tingwang si de zuring bo khati ko khaira bo gum buiki sim khai bo le khai bo hai si tingwang ro na nge pugu kamzi bo khati masan bo holiness and justice se the tu satisfied kim khaira lo tu tingwang ro ne decision si kalu ro bo tingwang ro ne kasi bo hai si khati pugu the ching pugu standard pugu the ching ai si soro na lo the tu thui lu lo tu tingwang ro ne nge kasi bo kangam bo decision lu ra bo hai si tingwang pen ngan suniwe non go paman fizeng hai si pi khai jiu klan khai jiu tingwang pen nga suniwe ko khai bo kate reconciliation thanai naleng aleng pi khai bo hai si degana golung set pen ga su sisi de gospel say that's the good news sisi de bible go lat puisi sisi de bible go lat puisi sisi de Tiudi kamzibo tingwang si kamzibo lajan ra compromise chulaki sikasi si tu sai reconciliation lengsi man padam ra timadolaki lungset new fuibo tingwangi tiudi kamzibo ni fuibo tingwangi kamzibo lajan takyura pageng ba me thautai si jeng new sibo reconciliation si wang tanglura paman phizeng padam haisi pimasai dawlaki tu sai reconciliation program gu paman pageng gabambo darkar sindelo det kasaibo Old Testament gu Ezekiel kritu chakyu makai ga denne non katen ma hina haisi saine kiwe New Testament ga new Romans sumgu kai sum kyuga the wages of sin is death non gu fizeng hai sira delo ksaibo kamzibo tingwang hai si lajan kamzibo takyuma dola ke lungset new phita didu pelamra he's a holy god kamsan bo tingwang sa suina gu kamsan bo holiness sa sipa compromise chi dola ke sijeng new lajan kamzibo hai sipa takyura thauta mi de polungset new bamta didu si bugo reconciliation program si takyulura pageng kabambo darkar paman price penalty fizeng share padam masin delo sai death Old Testament ga dinne Ezekiel ga non kitin mahine si saini tuwe Romans ka dinne non gu fizeng the wages of sin non gu fizeng si kasai bo tuwe Old Testament ga Zeus manu atuza koloi nai ma bo chkhau gi bo ai si si pamenge New Testament ga singchai ga si de pachang si de si ga si Old Testament ga Zeus manu kalui nai ma bo Jesus Christa manawong bo tinga si haibugu passion week ka hai si Passover leng peliu new Jerusalem ga hong karong bo tinga hai si bon ga si
milan ni sorop ka milan ni wang arong itu milan ni itu sera lak makai tiu da sika Passover ga kulung gu kau ke gibo ai si lak ni sang restaurant kumba kau mili poi ai si gigi itu tingkum bacang de si Yom Kippur Day of Atonement Passover hai ramai Old Testament ga Jews menu atu za kau lui nai ma bo kau gi bo hai si non kat kam da kau gi meli poi gi alui gi matom gi kabui gi ai kan lui nai ma bo Old Testament ga atu za kau gi bo hai si ra pa menge pachang ma ke it's in shadow it's not in substance hai si ra tingwong ni Jews mai to hai si peliu gu chamai na gu non mai gu kasabo hai si pi peliu ning to hai ra khati kulu non gu fizeng kasai bo no non gu fizeng de which kho gi bo si kasai bo no non gu fizeng hai si always to remind and demonstrate to display depict peliu tu hai bo non gu fizeng hai si kasai bo ne o tu za peliu lung chung ga pon ma chang bam gra Old Testament ga hai si kho hai si tu za pamlen thu ma za pi gi khai mi bo we khati Wang len rabo the final perfect sacrifice offering. Pazam pra ka habo mili poi tu si agunju bamra. Kloi bo offering, kloi bo sacrifice. Mili poi pazam pra ka habo. Poi bo Calvary sing sai tu si agun bamra. Old Testament ga hai si atu za pamlen thu ma za atu za kloi nai ma za chkhau hai si kam set khami boy de kam za non gu fizeng hai se sai boy we ka Old Testament ga khau kam set boy se ra pamenge New Testament ga sing chai si pachang nge sedo sira wi khauram si substance sira pachang hai sira sing chai si alu na kadan ko mana we Toy sabat tadi tu, sabat si pemenge, Kolosian ngaden ni, Paul nam sanja. Yesus Kristus sabat ku matak po, Old Testament nga sabat ku kam matak po ay sira. Pemeng sedo itu, kluwi cakau ke gigum na, cakau penai cross cakau niu, wi cakau ram ke gi ay si kale itu, pemeng itu, wi ka cross ay si niu pecang itu, si gum na kadi tu. Ay toy example tu ija sabat tadi tu, sabat ay si pamenge sedo pecang hai sira Yesus Kristus ku ga aliu mathak po Yesus Kristus gu agi manai bo ka mathak po ting theng heavenly kanan di pri gu kanan gu mathak po maza ting theng tingen di gu kanan gu ka mathak po hai si doi sabat ka mathak po sira pamenge pecang bo sira poli din Colossians 2:16 17 ga tat mi dei ha mi dei Yesus Kristus wong mi dei pecang boy si wong mi de pemeng ra sedura tat mi de boy menar tat mi de thora pecang wong mi de itu de example tu si kasu de Old Testament ga New Testament ga nuong go fizeng hai si kasai bo we itu za masanjo lu nu ngolu de reconciliation leng tat kyu lu rabo tu thulu rabo khati masan bo ting wong ma ga maji bola jan tat kyu lu rabo sira pa compromise kam dola ke si jeng niu si bogu non go paman non go price hai si darkar ba me sai bo si jeng niu de tingwang niu pana family bo tu ting di priga langong bo hai si pana family bo hai si wang rau zo wang make chun wi zo wang e menon zo wang e Philippine ga den ne Philippine ne ga Christmas ku theology Philippine ne ga menon zo wang e obedient even up to the point of death to the cross kasai ketang singcai ga ketang menon jiu keden piu za tingwang chun ning si ten nap chun wi ju wang e kiwe si jeng niu de non gu fizeng kasai bo hai si paniu rui khai ra paman padam hai si paniu pi khai ra sikani de John kriu ga pa den ne no man takes my life from me mighty aring ting ai si mighty akhu ga so aring ting ai si khoi mi ma ke aron nang I lay down myself aron nang aring ting ai si pipat pawe tu panai ai bu lam ga den ka ni sing sai gu ta zai si thanai den ka ni thanai ai na me pui chap chai than den kra sing sai gu ta zai si roman gu chirmai min sing sai gu ta zai si kampat makino hipora aliu gu idea ga si ta zai hai si Yesus Kristus niu long par khai boy
mai new betu hai si tazai kampacha aliu non hai si chunsan make pa new aliu leng longpat khai boy reconciliation hai si tingwang gu plan ne pa new thoi point number 1 ga ba me pa new reconciliation hai si tingwang gu program me pa new hai bu gu program hai si pa new 10 hawe khadi pa new 10 to 3 khai ye khadi pa new prasi hai si masi khai ye hai si de pa new tingwang new ti bu gu pramba hai si rai boga pa new pa lan khai ne pa new non phung mak bo patu pi non phung khai mi de aliu zeng new chu ju aliu di tingwang gu mazi bo khati masan bo si dolura pa pen ga su pa new aliu thoi pa new ti bo lam ga ra tingwang si ye reconciliation program marang khai bo pa new palina hai si 10 hawe khati pa new 10 to 3 khai ye prasia sim si khai ye tingwa new de pana non phung mak bo disu tu hai si pi non phung khai mi de de kamra aliu so leng jeng new aliu leng jeng new de kamra tingwang gu masan bo khati mji bo si dolura pa pen ga su pana pen ga su si de pachli ga pane bo ga aliu new non phung mak bo patu pa new sai pa new non phung mak bo patu tu sai non phung mak bo patu solo hai si non phung mak bo piu hai si solo chamaina ra dola rai chamaina ri thai si chamaina make non phung mak bo patu pa new non phung mak bo patu non phung mak bo patu pa hai si solo akho piu si solo non phung mak piu si solo chamaina ra make ndi kam lo sai romans sunga tu din ne chamaina khati kui bau kamzi bau haye non katen mai non mai meliang ngai tingwangu mi phiga wati tu thui ma bo wang tang ka ma bo ka chba bo ka sa bo meliang ngai tu sai non phung ma bo phiu si solo non phung ma bo patu pa si solo chamaina hai bo non phung ma bo phiu si tu bu lenga mai ti qualified tu make tu sai so silo who is the one who doesn't knew sin knew no sin kadi so silo tingwangu lungpum kadi pri melinga phungam lura bo ai si so silo non phungma bo ai si so silo samaina ra make alu sim masanje babel ga ni dinne mighty non phungma meliang e tu sai so silo non phungma bo piu si kadi tingwangu lungpum kadi pri meling thuza kadi pri gu non chingchai ga phungjak tingwangu lungpum lengam lugra bo ai si so silo non mai leng sai do la ki mai bo melin ga pleng ro na sai ra ta bo pleng ro na sai ta di to pa ai si pokhu ga pogu offering ai si pogu sacrifice ai si tingwang lu la ki porona pleng sai khai sai to porona ti ting theng chimi sai la ong me ra tai tu sai so si lo hakasi non phung mak bo piu kan new chmai kan new hai bu offering hai bu phijeng hai bu paman hai si pigra tai duty pa hai si chmai moi ra ta bo tu chmai ra ha man tu chmai ra ma thiu si non mai comment tu tu chmai kra tai ni kam lo sai chmai new chmai song melin kra ta bo khau ni melin do la ke maza ni melin do la ke chmai song si chmai ni melin kra tai tu di si chmai ai si non phuma ra ta bo tu bible na din ni ma thiu si adam ka ki hina si non mai meliang mi di hakam bukiro na ra tingwang si chmai muyong ra ta mi bo ni kam ja tingwang ro na ngi non phungma bo hai si sikan yu de tingwang new reconciliation program si te thui lu ra ta piu pana masan bo chu puina
Kangsum ga pana family bo non phungmak bo kamo bo wati kahabo pajampra kahabo pana family bo hai tu dipri ga chamai lung thuju langwangi Christmas ko latpui John ga the word become flesh lat keng hai si chamai lung thuju lungwangi sikane de lat keng hai si chamai lung thu ju lungkwang bo ali new Christmas ka ma khyam tan bo lat pui hai si de kamja chamai na mai di hami de chamai na song malin kra non phungmak po chamai na hangka new non phungbo chamai na lengdi di pri leng hai si malin kra ta me bo si jeng new puki ki ba hami jeng new si bo reconciliation program si wang tang lu kra tu thui lu ra kulu pa new tingwang new hai bo program si pa new marang ju piu panam san bo hipuna trinity hai bo kangsum rong asu panap non kahabo kamabo kahabo pajampra kahabo panap piu jisu tu ai si chamai lun thuju kidi priga lawang khai bo we the word become flesh ni ne Christmas ka ni ne gu Bethlehem gu si make the word become flesh lat keng hai si tatepum chamai lun thuju lungwang en de kamza chamai khangkhat non phungkama bo mai khangkhat non mai leng malin gra darkar bam bo reconciliation program leng si delo sai tingwang si masan bo mzibo kamzibo ni phuibo lazan pawe pagu lungset si reconciliation pani thuni tadi du pugu masan bo holiness khadi justice hasi compromise thi dola ke si jeng new padam pamalin paman hasi darkar bami sikani de the word become flesh lat keng hasi chamai lun thuze lungwangi tubugu pramba hasi pa hasi di pirigu piu hai Joseph si make piu si Joseph si bame di pasi jisu piu make tuja nekamja alun negan ngolwa Joseph si songa men do engage kang ne ho atu ne tu da songa men do mazani skani songa mane menang mane hai si tingwong san bo hipina ko pamtan niu tu ja papam ma si rup khai mi boy tu ja mazani Joseph tu den bo aluniu ngolwe Mary se papui kuthibo pramba hai sira kulu chamai song malen gra tamani tu sibugo offering sibu sacrifice ase malen gra se sijengi de Mary ni papui chamai na disu ase chamai thulura Mary ni papui ase chumi bude tudi papiu sira alura piu tingwang side delo sai pasi chamai thune khadin non phungma ko malin substitute khathune non mai go malin leng sijeng ni de Mary ni pui thiboram bara pasi chamai thura bo en dekanja chamai ni chamai leng malin gra ta itu singchai ga si non go fijeng ai chamai ni leng rui rai tu chakhau ni wi maza ni malin dola kitu rui dola kitu sibo paman nai si khati tingelam mambo tingwang ni papiu we delo sai pa hai si chamai thu ta di du fully God and fully man non phungma bo chamai khat thura jeng new sikani de virgin birth Mary kinatu mapilung tu mazang maju atuja papam ruplu ju manawang rabo program virgin birth ku program ma si tingwani sim khaimi bo marang khaimi bo haisi nikam lo sai reconciliation gu program ma si de demand bamlo non phungmak bo substitute malin rabo non phungma bo chamai na hangkat darkar bami den deleng non phungbo chamai leng nikam graleng tingwang gu lajan kam zibo gu tenkam tingwang gu lumpom lajan kam zibo ai si kim khai lura dom khai lura aluna wit
tazam si dom me timo aina mahengar me mai to kam azam ne se tazai company se me tazam dom me timo pi tingwang lumpom mai si kim khai lura dom lura si jeng new de jisu ai si aliu non mai go malin pani substitute tak mi bo ai si non thong kama ba khoniu non mai go malin tak mi bo ai si non phung mak bo tingwang na niu chmai mui kuang bo prambara king mun king khalo non phung mak bo tingwang na niu chmai mui kuang bo prambara ka dipiriga non ka phung mai chmai niu tingwang na muilur kra lengjeng niu de non phung mak bo tingwang na niu chmai lun thiu jiu ka dipiriga lung kuang bo pramba hai sira ka dipiriga lung ka ba mai non mai dung hai si tingwang na thilura lengde tingwang na niu chmai lun thi kuang bo hai sira chmai na niu tingwang na thilura leng de si that's the reason si kan you day ting thang paken di si phut lu jiu manon jiu pan yu dam khai mi bo di ga lungong bo pramba hai si pilot na din ne john cruz sat kyu ga jisu na pilot to din ne I kam jibo witness chu kra wange tiwe patu kam sat krama pilot na to just statement lu wa ga jisu na pilot to I kam jibo witness chu ra wange tiwe jisu na pilot to John Krum da kyuga isi de kam zibo si tiwe I am the way the truth khadi John ta chat ka nilu kam zibo si ne sika kam zibo nu new no litu khenrang chu khai bi ne tiwe sibo pramba hai sira jisu tu ado ma ten pa si kam zibo we si jeng new jisu tu ado ma ten mai khat na di ki priga kam zibo si ado ma khai phang ma khai Jisu niu tingwang lamga kedin bo tinga kamzibo dinne Jisu niu samai na mana kuang bo lamga kedin bo tinga kamzibo dinne Jisu niu samai ringting lamga kedin bo tinga maziju dinne Jisu niu samai kasai bo rasam kedin bo tinga maziju dinne Jisu niu pawan rasam kedin bo tinga kamzibo si dinne Jisu niu Semi kom rasam geden botinga kamzibo si dinne jisunu tingen rasam geden botinga kamzibo si dinne jisunu ting theng geden botinga kamzibo si dinne jisunu chunwi bo lungsa bo agi manai bo haibo palam hi naga jisunu geden bo wonga kamzibo si de paniu den bo hai si singchai tu aliu niu ko fui botinga singchai tu si aliu niu chamai ke keng lam ko khai bo khadi lungsa bo siro nang phui ye singchai tu sibo ma songa phui ra bo ko kung bo khat bang khai singchai tu aliu na alung chin ga singchai ko bo tinga tuma ta kam bo tinga tuma ta singchai tu si ko phui bo wan ga love forgiveness ko khai bo khadi lungsa bo si turan na lu phui bo mukum bo si song sibo ma song aliu mukum ra bo siniu singchai ga si singchai tu mukum bo wan ga phui bo wan ga tingwangu lumpom tingwangu lajan kam zibo samai nagu kasabo samai nagu non hai si furai masai singchai se ali phui mai tang ma khai samai nagu kasabo non tingwangu lumpom tingwangu lajan kam zibo hai si singchai ga ali ngau rai lumak sai singchai hai sin dialo sim khai phui mai tang ma khai ui ko khai bo khadi lungsabo khadi ko khai bo se last step pe the last step chalo first step ka me khai rai je si turen phui tu singchai the proper view of the cross singchai tu phui bo on ga li wai si tingwangu lumpum tingwangu lazen kam zibo chmai na gun non chmai na ko sabo si furai lu maksai tingwangu lungsabo khadi ko khai bo si ra ali lo tol experience lu laki adau lu laki Good Friday na hai si thanai tingen lamra tingen go mi phui gara tazai new Calvary long hai si gombam boy non katamiu bo tingong lumpom tingong gula jen kam zibo
Good Friday na si tinggen go mikfilam ra fui kang kumbo tinga Calvary long ai si dei haibo thane Good Friday go singchai hai si aliu tu nde pi aliu lungchen ga pon machang aliu tu pi aliu nu lutar aliu lungchen ga khailu ro bo hai sira singchai ga jisu tu sang sat khai kni bo hai sira wanglan na bo ring tinga wanglan na bo pon ga soi mak cha tingwo niu non tro lazan thune no tu ja aliu tu hai bogo singchai ni pi maning to khaira tai pana phum li bo tu ta ni pa phat ma gi tu ya samani ga wi zai ga song ka tang ni pat cha kheng hai ni bo pana phum li bo go request ka tang ni pa sui ma ta ni tu non tro pa compromise ti do la gi tu lazan kam ji bo pa kam ji bo tingwang sa suina masan bo holi tingwang sa suina pana phum li bo tu ta ni pa singchai ga pa skip thum gi tu pi maren khai ma gi tu tiu sai sibo pana family bau tu si lutolo mak maira sibo pana family bau gu Calvary singchai gu tzai nyu gomlu mak maira pa wanglan bo gara wanglan da bo ring tingara wanglan ra bo pawon gara sibo pana family bo gu tzai nyu gomlu mak maira tingwani pana family bo tu tani du mren ma gitu pana family bo tu tani du pa hai bo lam gara pa compromise chung gitu tu sai pana phum li bogu tzai ni gomlu mak mara aliu si ba me nde silo tu ja nde ra lo tu ja aliu si ba me si jeng niu hai bogu Good Friday go sing chai niu aliu pon machang wanglan na bo ring tinga wanglan na bo pon gara pana phum li bo tu ta ni do sing chai ga non lam ga na atu ja compromise chung mara ka ki ma turut lem na tharoi cha sija aliu lungchen ga bamten tan ra pageng ba me aliu niu an chona uzam dong di do tuja uza kni di do tuja resurrection ga dia tuja aliu niu kham khai mine resurrect to judge pan ring su boy si cha resurrect to judge tuja bible ga pajam mangiu direct paring sulan boy si lazan chura lenge tuja pajam mangiu san joro khai ma me chona regu jam ni hai lam ga tisa den mui den khai mine ge samani piang ga alinu thana Good Friday minute ka bambo pramba sira ge samani piang ai si pana phum li bo tu pi maren khai mi mak kan yiwe alinu thana minute ka bambo ai si pra chu chang thiwe Good Friday ai si pageng bam chang bam me tu di si song pra chu ken bo pageng bam ken bo ai sira nring tinga Good Friday tu si sing chai tu si de tu pokak lo nang niu i niu si dei kaminit po pageng bam me mning tora pageng bam me akong alung chen pi khai za am tui pa cha ka kap tu ma ke tu di ring tinga si wo sing chai tu sing de tu pokak lo si tu ei kaminit po di pageng bam me tu di si song pageng bam ken bo kung ke hen bo ai sira how we respond aliun de tu pokak lo sing chai tu si tu ei kaminit po song pokak po ai si dei aron nang sai aron nang hai bo kidi pri ga si aron nang lung sai agu kusi ga tingwang ni ha ju aron nang lung sai aron nang sai ni aron nang sang sa aron nang sai ya aron nang reconciliation si program si takyura kam ni ong tang klak pongam si tingwang ma ga aron nang agu kusi alung lo kam gini kam lo aron nang agu kusi ga turat non ring tinga katumi woring tinga mai ngam hai tija aron nang agu kusi alung lo arona lung sai arona sai kyu ne arona sai kyu sai arona to reconciliation si tingwang ko akam ni ong tang kalak pongam si tu sai arona ring sulan sai tingwang ma an tu chapralo si de sansa mai ronga sansa thubo the tragedy of tragedies sansa mai ronga sansa thubo ai sira Hindu mai make Muslim mai make Buddhist mai make tu di Good Friday ga di wong taon tobo Easter Sunday mo Resurrection Sunday ga di wong taon tobo Christmas ga di wong singi bo Good Friday di minute po Resurrection Sunday di minute po Christmas di singi bo ti lutena ring tingwang tu peling je lu khai ma bo hai mai dung si di saraki ga we membership ko baptism go certificate abam mi bo we tingen lagu the book of life
kering bo area khongga gu record tamino haka gu church ka ro khai gu Christian mai di non Christian mai jandi was you ro khai mame baptism certificate tadi du Christian mai di was you ga baptism certificate phang ba non Christian mai di was you baptism certificate si phang bom de wi ni lagu book of life si bugu record tamino hai ka dipri gu record tamme aka Christian mai ki khunga lungwang etu Christian mai thurabu moke sijeng new sansa mai ronga sansa thubo aisira saraki wongbo Good Friday minute po Resurrection Sunday minute po Christmas minute po Christian mai ka kamin je kambo linglam ra tu di pelung la pachang peling ja Krista tu se rapiu Lord master of everything ring tingu pampo pi tu khai ma po si de Buddhist mai make Muslim mai make Hindu mai make Pazan leng Christian ke chubo wa sira singcha itu kluwi wa singcha itu aluni nui len bo mocking sip nine cham me klu hosana tija Sunday na lo khai ma pam Sunday na passion Sunday ni se hosana tu plemen nga laul tu plulung chun plungam kam peling bo ngam kam gara wong sangsat khai mi se sip nine cham me Pazan le itu Christian ke chuma sira wi singcha itu se nui men bo karem kathai na bo mocking chuba banai cham me pazan le nominal Christian ku chuba ai sira wi mugu kluwi wi no hosana tu plemen ga pang lol tungwang pelinga practical chu plungam kam pluring tingar wang wam sangsa no lo tu pim sangsa khai me ma si plan cham de jemen na katam kring ting na katam si jeng new aliu Tating do hai si non hai si kasa bawai tu so wazuga mening tame tinggen hai si kaman bo ting teng kaman bo rame tu wazuga macun tame agun tame semi ko mai si ting teng mathat ra bo tu wazuga menang tame gospel hai si ketun bawai arzen thue tu so wazuga menang tame mening tame kati singchai ha si alu ring ting na singchai ha si wa juga cha yam thawai na wa juga wale chak ta me singchai tu si alu ring ting ga cross tu ai si alu ring ting ga wale chak ta me neglect kam me bo cha ting do gu Christian mai wa juga alu hai si makumra pathau ba me Satan gu game hai si Satan gu mathen hai si play hai si klo singchai ga pa Pana kamli na wi singchai ga sin masyang sat kam san na sai pana ngam ne game ma si tu mening ni tu di tingwang gu plan na si wi tingwang ma arte pa tingwang ga sir kadam to itu para gamdan para just equation tingwang ma pa si pugu strategy pugu logic pugu plan pugu tactics pugu politics sai si kapang ta man tu singchai ga si wi tingwang na pyu ni singchai ga masyang khai kami bo si Last kara tingwang ni kengam bo cumin tu siapa game kasih. Sijeng ni pathway pugu game kat plan kat strategi kat kam plan bame setan na. Kristen mai maturing tinggal si sindelo sai. Singcha itu si rapi malam khai bo. Oh, anon leng non mai leng singcha ka sai khai no tu rapi malam khai bo. Jadi singcha itu si pluring tinggal rapi walai cak khai ma bo. Mazon ju pilung ma bo. Singcha itu rapi malam bo. Singchai ra ane anon leng jing yang sai khai mine itu ra setan ji ai si samai tropi melembo jadi pluring tingara ko singchai itu ji mzon ju lungmara kambo si de setan go game thoi pani play kang bombo ai si kraibo first coming kadi second coming lam nga point nga den khai ni pani wang kraibo gara cegan nyu pugo mana phong hai si show khai Pani wang lan rau bogara tinggen cegan nga sing kai curade. Pani wang krai bogara semai kesiaro na wang putu atau haye. Tudi pani pugu second coming gara semikina jakhina haisi ngau ne. Pani wang krai bogara rui khai rabo putu mana khai rabo rum hata de. Tudi pani wang lan rau bogara kedipiri haisi tingwang gu pekendi glory new firai. Pani wang krai bogara namik patlam wak simanyu peleng kelen huangi. Tudi pani pugu second coming gara pani kelen hasi phungwang ni.
kalian pezat ni paniu wang krai bogara ran khai piu savior sai khai ra wangi tudi paniu wang landa bogara chuwang a triumphant king lion of Judah, king of king, lords of lord, prince of peace, judge chuwang lajan pau chuwang ne klu krai ga ran khai piu chu sim sai ga as a savior sim sai ga ran khai ra wangi tudi wang landa bogara lajan pau chu chuwang chu pa wang ne klu wang krai bogara chu mary wan ga bam khai tudi second coming wang landa bogara nang isi make thanuang man chunuang ma tunuang ma sijeng ni aliu haidi alung chenga khaira pageng bame tanai good friday na haisi ring bam to liang na den ne sin de tulo simple ga ring tinga si sing chai tu si mazon ju lung bam ma sing chai tu si mazon ju lung bam ma khadi pu ring sulan mi bo sona lu jam na hai lam ga din khai mi ne pu sing chai khadi ring sulan mi bo hai tu si mazon ju lung bam ma tu go pramba hai si de ring bam tu bara ring ting ga pu sing chai khadi pu ring sulan mi bo tu hai si mazon ju in the light of the resurrection and the cross alim mazon ju lung bam jisun you sakyu krama it is finished hai si loi mi dai tu sen khai mi bo pramba hai si ra tingwang gu zuring bo plan hai si takumi de non gu chapau hai si pimi de zuring bo gu paman hai si pimi de non ka habo jai hai si lompat khami de non mai tu gomra khati kloi bo offering kloi bo sacrifice pajam pra ka habo mili hai si offering hai si kloi bo offering hai si kami de khati tingwang gu lajan kam jibo hai si takumi de tingwang lumpo mai si kim khai mi de khati chamai naniu tingwang maga majilu ra bom puki ase le khai mi de khati reconciliation chamai khati tingwang wi kui chilu ra chaka chilu ra habom puki ase le khai mi de khati ko khai bo forgiveness kum puki ase le mi de khati non katmi bo sai bo khati satan hai tu si ngam mi de khati ting theng gu ring ting puki ase le khai mi de tingen puki ase le khai mi de tuja it is finished hai si loi mi de tuja pa sai krama sing chai ga sen khai mi de chi gen ni sikani de jerusalem gu saraki ga wi jusung phai se pa pi ga na purun ga tang kai ja plet ni tuja ngang ga ni kai hai mi bo hai si tingen gu puki hai si tingwang to non manu tingwang munga wang rabo gu si de symbol si tudi kolai boga question sinu koloi boga aliu thana good friday minute ka bambo hai si good friday minute ka makhang kalbari singchai ga merai luju wang good friday si minute bamma hai si de in conclusion kam phai ni bo hai sira good friday minute ka makhang good friday hai si aliu minute ka makhang kalbari gu singchai ga si ta luju aliu kalbari singchai tu si me adorai luju wang good friday si minute bama tu bogu question si de christian manio ka cross mutiu e cross kam tiu ma ke christian ding tu boy si cross tu singchai si aring tinga singchai ka phungbo hai si de cross kam mutiu bo tu ma ke cross ko phungbo si de